Hakaban ng kong Lionel Messi lakantaj ya Robert Lewandowski kad ba habuwai pat ke jingle kai bero arngut gila ya kedup iya kumlai bi bero ki perlok perjor ki bajos na tanan pan ngap video ha kan ke channel ha ke jingle kai ha ke FIFA World Cup menem step up dan ke Poland pat ke Argentina ha ke sen ke bakar kan ya rum syaka round 16 Bandeiro nado bau Lionel Messi uyok mi syaka FIFA World Cup nado snem arjar nriu ke Argentina ke poi baik ha ke kuarter final kum jero house nem arjar khatsau hado ke final habu pai kan ke jingle kai nado sedang ke Argentina kelanyan teng ya ke ripulan kelayo shibon ki kabu handrai mla ban pen kelai ki syaka gol dai ha kamnet ke bal live kedai orang ala kai ke ripulan ula kumpen ya Lionel Messi kat ba ke Argentina kalapahan ya ke penalti. Hadirin ke jingpan ya kan ke penalti referee ula cek ya ke VAR bat ularai bat ahai ya kan ke penalti nrai pause Lionel Messi uklam tap ya ke penalti. Lada jin ba Lionel Messi utap ya kan ke penalti unyo kandai gol ha ke FIFA World Cup untam shua ya Cristiano Ronaldo. Hanrai ke jingbom tap Lionel Messi ya kan ke penalti Hadu wai ke kela ke banangkong kila kut shua dah ke jingakan. Susu kumba video iya hak ni ke video hak ke banangkong Lionel Messi ula kentai ban map ya Robert Lewandowski. Hadin ke fall hab deng jongki. Robert Lewandowski ula pai ban pan map hadu Arsenal Lionel Messi. Handrai Lionel Messi ula kentai. Hadin ke jing bitar nama reba ukluj ting baka Argentina ke haban ya kuteng ban job ya ke ripulan. Handrai habawai bat ke jingle kai Lionel Messi ulama be Robert Lewandowski nak ba kedum ia jeu la i kumba Robert Lewandowski ukli na Lionel Messi kumno ke Saudi Arabia ke job ne karen kat no gol ki ya tap Handrai pause ke ripulan dak jingdan bok kala yo banrung syaka round 16 leng ba gol different hadin ba ke Mexico kala cha tap yang ha ke Saudi Arabia ha ke met kandai peu blosan pada ke Mexico ke job ya ke Saudi Arabia daat lebih gol. Kandai hakasian ke baar ya ke ripulan ban ya rung syaka round 16. Bat kadai bat hakasian ke baar ya Lionel Messi uklem tap ya ke penalti ha ke FIFA World Cup. Handrai lang ba ke gol ke bala tap daw Mark Elista tang Maria sedang ke kela ke baar. Bat ke gol ke baar na Julian Alvarez ke Argentina kalapan rem ya ke ripulan daar lanot gol. Ke Argentina ki prabu South League ki jingle kai ke FIFA World Cup kala job hado South Rasen. Dakan ki jingjab ke Argentina kan yakun bersya ya ke Australia ha ke round 16. Kat ba ke Poland kan yakun bersya ya ke lado FIFA World Cup house nem arajar kat pra dari France. Kini ki jingle kai kinong ke South Ring mentau benai ke Poland kan yakun ke Port Rashten. Kat ba ke Argentina hadin kan ki jingyakun. Terpelok yakin nang job abdeng ke Poland bat ke Argentina ngan sejet yakin nang job shibit pansan benar ha ke website. Desa ke waikum ke jing pensyai umdai berok ki bala ban ya tho mano ban job ban yok kuri ya ke price Handrai kinlong tak ki badan bok. Terpelok dan napi ki perlok ki bapak de ban ya tho ya ke jing lakai abdeng ke Croatia bat ke Belgium bila ban klik ya ke link ha komen jang kat ko video. Di tang kini ingin saya kendok pada video kublai shibona.